Zdravo svima! Danas idemo u neobičnu avanturu. Posjetit ćemo Cerjansku pećinu. Opremit ćemo se i šetati glavnim kanalom pećine po vodi. Na nekim mjestima je voda bila duboka čak 1 metar. Divit ćemo se lepoti pećine, šišmiševima i daždivnjacima. Također ću vam ispričati njegovu istoriju i karakteristike. Pećina se nalazi 11 km od Niša na severnom delu planine Kalafat, u blizini sela Cerje. Prema legende ime Cerje potiče od cerovih šuma. Cer, tako se u Srbiji zove austrijski hrast. Nedaleko od sela je bila takva šuma i bila je zaštićena od seče. Pošto smo već kod hrasta, iznenadilo mi je to što se različite vrste hrastova u Srbiji nazivaju drugačije. Naprimjer, ove šume su bogate hrastom frajneto. Na srpskom se zove sladun, hrastom stenovitim, na srpskom je kitnjak i austrijskim hrastom to je cer. Na ruskom je to uvek hrast uz malo pojašnjenje. Ulaz u pećinu nalazi se na nadmorskoj visini od 498 metra. Pećina je nastala erozijom vode ponornice provalije u uslovima podzemne cirkulacije voda od padavina. Pećina je relativno prost speleološki objekat, sastoji se od jednog glavnog rečnog kanala, čiji je razvoj trenutno poznat u 2 nivoa ukupne dužine od 4903 metra i nekoliko bočnih kanala u dužini od 1228 metra. Pećina se u literaturi zove provalija, ovo joj je prvo ime. Nastala je pre više od 2 miliona godina. Pećini je prvi put pažnja posvećena 1955. godine. Tada je obilježen samo njen početni deo, a 1970. godine speleolozi su prodrli unutrašnjost tako što su zaronili i savladali 2 vodne barijere. Nakon dužeg, tačnije 464 dana, boravka speleologa Milutina Veljkovića u pećini Samar, koje se također nalazi u blizini. Definitivno ću dodati link kada moj video bude spreman. U narednim godinama počela su merenje kanala pećine i Cerjanske propasti koje ćemo vidjeti kasnije nakon obilaska pećine. Olakšan je put, razbijeno kamenje i uklonjen šljunak, tako da je dužina pećine izmjerena na 4043 metra. Godine 1998-9 istraživači su potvrdili dužinu od 6025 metra. Onda je usledila duga pauza. Želim da primijetim teške uslove istraživanja. Kao što vidite, ovdje je hladno. Temperatura vazduha je oko 11 stepeni, temperatura vode je 8 stepeni, mjesta su teško dostupna i nepoznata. Kako su jaki i hrabri oni koji vole svoj posao. Ulazimo 1 kilometar duboko u pećinu, vreme do tamo i nazad je nešto više od 3 sata, a novo istraživanje sprovedene 2014. i 2015. godine pokazalo je dužinu od 6131 metra. I tada su ljudi ostali u pećini čak 80 i 55 sati. Pokazat ću vam deo kroz koji smo prošli tog dana u opštem planu pećine. Onda smo stigli samo do Caričinog grada.
Kao što vidite, našu grupu od 5 ljudi prate dvoje specijalista, jedan vodeći, a drugi pomoćni. Mislim da je to pravi pristup jer mnogo puta moramo da prevaziđemo prepreke. To čini još više utiska i emocije. Ovdje snimam da tako mali kamenčić drži ogroman blok. Pitam se da li postoje drugi izlaz iz pećine. Još 70. godine prošlog vijeka pretpostavljena je hidrološka veza između vrele Ukravlje, koje se nalazi na severu preko planine Ljuti vrh, sa Cerjanskom pećinom. Odlučili smo da pogledamo i ovo vrelo. Našli smo ga. Kao što vidite, vode praktično nema. Kraj je septembra, suvo je, a za vrijeme velikih kiša, prema pričama naših vodiča, voda izjuri odavde u ogromnom potoku. Ovo vrelo je istražno do dubine 20 metra. Uzlaznog je sifonskog tipa i drenira kanale Cerjanske pećine, ali koliko dugo je nepoznato. U Kravlju kod vrela postoji je i jama, koja je također paralelno istražena 2015. i 2016. godine sa početne dubine od 123 metra. Speleolozi su otkrili kanale ukupne dužine od 900 metra, a iz jednog od njih stigli su do Cerjanske pećine. Pokušali smo da pronađemo i ovu jamu, da vidimo svojim očima. Šetali smo tamo, ali ništa nismo našli. Na internetu nema dobre fotografije i ovo je lošeg kvaliteta. Dakle, ukupna dužina Cerjanske pećine iznosi više od 7 km. Dužina pećine je 6131 od reke Provalije, odakle smo došli. Kravljanska jama je 900 metra i vrelo Pečurina ili Kravljansko vrelo je 20 metra, a možda i više. Ne postoji tačna cifra. Na površini planine Ljuti vrh u koju smo ušli nalazi se 15 vrtača različitih veličini u koje kroz male kanaliće ulazi voda. Pećina je hidrološki aktivna, živa je, nastavlja da se menja. Divimo se stalaktitima i stalagmitima. Šta je stalaktit? To su kalcitne formacije kapanje koje mogu biti različitih oblika, i u obliku ljedenice i ne. Svi krečnjački stalaktiti počinju sa jednom mineralnom kapljicom vode. Kada kap padne, taloži sičešni prsten kalcita. Svaka sljedeća kap koja se formira i pada taloži još jedan prsten kalcita. Na kraju ovi prstenovi formiraju veoma usku, 4-5 mm u prečniku, šuplju cev, obično poznatu kao stalaktit soda slamka. Slamce od sode može trebati dosta vremena da naraste, ali je veoma krška. Ako se zapuše ostacima, voda počinje da teče napolje. Talože više kalcita i stvara poznati stalaktit u obliku konusa. Kada se u rastvoru nalazi dovoljna količina kalcijum karbonata, namjesto gdje kapi padaju sa kraja stalaktita na podu pećine izrasta kontraformacija, stalagmit. Za razliku od stalaktita, stalagmiti nikada ne počinju kao šuplje slamke od sode. Vremenom se stalaktit i stalagmit spajaju i formiraju stubove od kalcijum karbonata, kolonu koje se zove stalagnat. Ovdje će uskoro biti stagnacija. Čovjek bi mogao pomisliti da iznad raste stalaktit, a ispod njega iz istih kapi stalagmit.
Ništa od toga, kaže poznati ruski speleolog Vladimir Malcev. Prvo, kada su padavine intenzivne, raste stalagmit, a zatim, kada je tok skoro presušao, umjesto njega počinje da raste stalaktit. Prosječna brzina rasta stalaktit i stalagmita je 0,13 mm godišnje. Neke formacije se povećavaju za 3 mm godišnje. Smatraju se brzo rastućim. U pećini se nalazi i heliktiti, pa čak i čitav kanal sa njima, ali danas nismo stigli do njih. Ovdje važi pravilo da se prvi put ide samo 1 kilometar, ne više, jer ljudi reagiraju na skučene prostore, mrak itd. Može biti nepredvidivo. Heliktiti rastu u različitim pravcima, bizarno se savijaju i granaju. Kao što je pokazao ruski mineralog Viktor Sletov, heliktiti se sastoji od nekoliko spojenih kristala ili kristalnih snopova. Prema zapažanjima poznatog ruskog speleologa Malceva, pravac rasta heliktitskih grupa može zavisiti od pravca pečenskog vetra u duvanim pečenskim sistemama. Također je opisao teorijski mehanizam uvlačenja rastvora za napajanje na površinu heliktita pod dejstvom kapiljarnih sila. Jednom kada heliktit počne da raste, kapiljarne skoje stvara će sama usisati vodu sa površine u kanal. A evo našeg caričnog grada. Šta mislite kako izgleda ova prirodna skulptura? Zanima me vaše mišljenje, pišite u komentarima. Hajde da pogledamo Cerjansku propast. Dubina je 89 metra. Ovaj podatak je iz 1980. godine. U donjem delu se nalazi Sifonsko jezero. Istraživači su 1997. godine sugerisali da se vode iz ovog jezera najvjerovatnije slivaju u rasadnu zonu do izvora Dragovac, a neki misle da je ova jama povezana sa našim pećinom, pošto kanali ponora imaju zapadni i jugozapadni pravac, ali ni jedno ni drugo nije dokazano. U videu su korišćeni materijali iz knjige Cerjanska pećina, okolina, priroda i zaštita. Sadrži mnogo informacija, posebno za one koje vole ovaj element. Preporučujem je od srca. Možete je kupiti u upravi Cerjanske pećine. Naša ekstremna avantura je blizu kraju. Ako još niste bili u Cerjanskoj pećini, obavezno je posjetite. Nezaboravne emocije su vam zagarantirane. Subscribeujte se, lajkujte i vidimo se ponovo na nekom prelepom mjestu. Ćao, čao!